Узган юлларымның барысы да, гомрем күзгісінде шағыла. Нишек итсәм иттем, килеп җиттем гомремнең шушы чагына. Biz бақытлы буын балалары. Біздің де сабыйлығымызда, өз үйімізде, өз күйіміз иде. Сабыйлықта көңіл бит ул қырта тиләргә тартыла. Мына минем Зурнай Раҗиха исемле иде. Ул кичләрендә хатын кызларны җыеп кич утырган вакытта алар бәйләр иде, оек, шәл, минем Зурнай зур Коръән китабын ачып, аны укыр иде. Аңа изах, ачыклама бирер иде. Менә мин әле дә аның бу кадәр гыйлем дәрәҗәсе югары булганын әле генә мәдрәсәдә укыгач кына аңлый башладым. Һәм Баязитта гает бәйрәмнәрен матур итеп үткәрерләр иде, табигать кочагында. Без инде гает көнне ул татлы ризык, ул ләззәтле ризыкларга сыйланып, үзебезнең кендек әбиебезгә без кулыбызда йомырка тотып, аларга хәер алып бара торган идек. Һәм һәр вакыт күрәсезме, булар безнең бер мәдәниятебез, бер тәрбия, әнкәйләрдән, әткәйләрдән калган. Әйтәләр бит, менә әниләре, хатыннары тәрбияле булган милләт тәрбияле диләр. Димәк, безне аның мәгънәви ырлыкларын үзләренең килер буыннарына, үзләренең алтын нәселләренә, әлбәттә, әткәй, әнкәйләр, шушы авыл халкы бу тәрбияне бирде. Менә без 7 бала үстек. Әлбәттә, 7 баланың да халыклары төрлечә. Менә мәсәлән, Мәхмүд абзыйбыз гел 5-легә укыр иде. Мәсгуд абзыйбыз 4-легә. Мөхәррәм гел 5-легә укыйдыр, минем игезәгем ул. Мин 3-легә, минем 2-ләрдә була торган иде. Айруча диктантны рус теленнән бик начар яза торган идем. Безгә килде бер заман Зәвәр апа, рус теле укытучысы. Ул шул чаклы безне рус телен укыта башлады. Диктант язганда Зәвәр апа безгә татарча эндәштерми иде. Ребята, сдайте, пожалуйста, тетради. Мин бирмим. Чөнки мин аны күчереп язам. Хаталарын төзәтәм. Тегесенә карыйм, монысына карыйм, ничектер икеле алмаска тырышам. Зәвәр апа Галлямов, сдайте тетрадь. дип әйтә салды. Шишаш. Бөтен класс миңа әйләнеп карады. Карады. Мөхәммәд русча сүз әйтте. Русча җавап бирде. Һәм мине шишаш дип ирештирә башладылар. Менә шулай итеп ирештергәннән соң инде ничек рус телен тиз генә өйрәнәсең инде. Без бит инде 51-нче елгы кешеләр. Безнең заманда урам тулы, әрәмә тулы, яр башлары тулы, су буйларында бик күп бала-чагалар үстеләр. Әлбәттә, без әлеге заман балалары кебек компьютер алдында утырмадык. Без урманда сугышлы уйнар идек. Аннан соң су yüзәр идек. Аннан соң малайлар бергәләшеп, бер яшьтәшләр болынга, басуга китәр идек. Әткәй зырланмас иде. Әнкәй дә. Алар адам акылы сыймаслык авырлык кичереп яшәделәр. Ләкин хезмәт, бары тик хезмәт белән генә аякта нык тордылар. Шулай булмаса, бу 7 баланы үстереп, һич бер заман аш итмичә, мин ашыкканымны хәтерләмим, аш йөргәнемне. Күрәсезме, моның өчен әлбәттә көчле рухлы булудан гына гыйбарәттер. Шулай да хәтеребездә калган вакыйгалар аз түгел. Мәсәлән, безнең әткәй Баязитта бәлки беренчеләрдән булып, бакчабызда бик күп алмагачлар үстерде. Һәм ул алмагачлар bir neçə yıldan soң көп итеп алма бирә башлады.
Biz sağıylar toygancha alma aşar edik. Lakin şunday bir yıl keldi. Ol yılni 45-50 gradus soğuk buldu. Hem etkeynin bakşadagi bütün almaları to'ndilar. Hech birsi yoz kuni yaproq yormadi. Mana men shunda ankayning erniganin bizning uchun jon oshisi bilan ko'zlaridan yoshlar tomganin sezdim. Bolalarimni o'shatirga olmalari atkaynim qolmadi. 9-10 klassni, 11 klassni men Mekada o'qidim bit. Mana onda bilasizmi, bir san'at yulduzi Rimma Suleymanova degan madaniyat yurtuna buyurshi qiz keldi. Men uning biyganini qarab o'shim keta turgan edi. Men eshittir bu yerga tortildim. U menga kun aralash, kun sayin biyu darslarini berar edi. Men bu kadar dard bilan, bu kadar ilham bilan uning bosgan izlarine bosib, bosgan izlarim qolsin edi, Rimma Suleymanova bosgan izlarga deb shulay aytib tilak bilan o'ranadim. Men hatto yo'qlaganda da ko'z oldimda ko'radim. Nishik biylarga, nindi harakatlar, nindi muzikaga, nindi ritmda nishik boshqarilirga tegishi bo'lganin xayolanib yo'qlagan chaqlarimda bo'ldi. Qisqasi, biyu ul mening qabatlanmas yoshligim ul shul maktab yillarımdan boshlandi. Her kişinin bir idealı bula, bir yaratgan kişisi. O elbette anga aşarga tırışa. Bu her akıllı dürüst bulgan kişiye tabii. Ona benim de annemnin anası Hanifat Hafiz Şamsuddinov degan kişi, o rayonda donliqli, şöhretli doktor, vrach idi. Onu bilmegen, ona davalanırga, barırga tilemegen kişi Miyakka rayonunda yok idi. Hem men de meditsina institutuna kirmeli deb xayolana boshladim. Men birinchi yilni institutga kirolmadim. Konkursdan o'tmadim. Tag'in bir yil hazırlandım. Mana shu institutga hali kirgan shu Boshqirt davlat meditsina institutining biyo ansamblini yuriy boshlagan edim. Mana shu vaqtda medinstitutda Şamil Kirigulov degan donliqli baleron, opera ham balet teatrining solisti medinstitutga kelib biyo krujogini olib boradi. Hem men de uning ixtiborina loyiq bo'ldim, ham ol menga eng boshda o'rgatdi Mari biyo. Ufa yoshlarin professional sahnaga ko'taruvda ham o'zbekiston san'at xizmatida zo'r g'ayratlar ko'rsatuvchi Ekaterina Nikolaevna Varlamova menga o'zining umr bo'yi biyib yurgan Hind biyuvi Lotus degan Hind biyuvini o'rgatdi. Albatta, bu da menga Allohdan tushgan baxt. Zo'r biyuvchilarning, zo'r bilgichlarning diqqat nazarına, ixtiborina loyiq bo'luv, ul har kishiga anday baxt tilakmaydi. Albatta men buning qadrini bilib, Hind biyuvin shul shaqli tilak bilan o'rgandim. Mana tonglarında, kishlarında yashirinib, nishik bo'lsa da uning nishkaliklarini Hind biyuvin o'rganib, albatta tag'ida shulay studentlar festivallarında shul biyu bilan laureat bo'lib, mana o'z ko'nglimni ko'radiriyim. Boshqirt davlat meditsina instituti o zamanda ol LKSM'ning 15 yilligi ismin yuritar edi. Shulay tirib 6 yil o'qib chiqqanini sezmayda qoldik. Baribir ol umrimizning eng yoqti mezgillari. Kishiga bit bala kelsa, turmushunda joysizliklar kelsa, ol obinsa, yig'ilsa, toyanırga toyak tapmasa, kimga ishonayim, kimga toyanayim ekan degan kunlari da bo'lar kishining. Men de turmushimda meditsina institutini bitirgach turli joysizliklarga uchradim. Lakin
her vakittagıça Xuday mine büyük kişilerini, yaxşı kişilerini aldıma çıkarır idi. Bir vakit mıngsulanıp, hasretlenip Lenin uramından atlaganda karşıma Başkurt Devlet Meditsina Institutu'nun anatomiya kafedrasının yetakçisi Profesör Ahnav Gabbasov kile. Ol meni Irak'tan tarıp aldı. Muhammed, hallerin nişi. Ahnav Gabbasov rahmet, hallerim türlüçe bulgalı. Can şütürlük vakıgalarımda bulgalı, gaydalarında da problemlerim bulup aldı deyip silap aldım. Ol meni uzak tınlamadı. Muhammed, kil. Sen kil bizge. Med institutda. İşke anatomik kafedrasına men seni asistent edip alam. Bu işke men muhabbet ilfat bilen. Susap, su içken kibik tutunganımni hatırlayayım. Hem qarasam 3 yıllık aspirantura zamanın tuturmuşa men 1 yıl yarımda kandidatskini yoqlaganman ekan, yıl yarım vakit boş bulup kaldı. Nişlerge, mine şul zamanda benim baxit quyoshim kelib chiqdi. Şul zamanda Ufada birinchi tapqir Merkez Meşid'de, Ufa'nın To'qay uramidagi tarixiy meşid'de madrasa açıldı. Elbette buna men şuna ko'ngil saldım. Barırga kerak. Onda da kiruvi bek jengil bo'lmadi. Shulayda bir necha tapqir kirga bora turg'ach, bir vaqt meni Talg'at Hazrat Tojiddin oliyjanoblari tarafına alıp kirdilar. Ol so'rashdi, sen qayda ishlaysan? Sen kommunistmi? Aytam, yo'q, men kommunist tugil. Ana bunda kelirga o'qirga tilaysan? Buna men aytam, arabcha o'qiy yoza biluvni o'rganasim kela. Yaray, bu yigitni qabul etasiz deb ol menga yo'l ochdi. Mana men so'nglabroq bir-ikki kishi oyg'ayini so'nglagan edim. Shulayda tirishdik, bo'lib jetdik. İxlas mahallasining paydo bo'luvi ol Ufa tarixida ham musulmonlar tarixida bir yoqda sahifa, bir yoqda beti. O'zingizga ma'lum, tarixning shunday fojiali kunlarida bo'ldi. Ufada da ko'pgina masjidlarni yo'q etdilar, minoralarini yıktılar. Hem ko'pgina masjidlar nidir xizmat binolarına avrildilar, klub, kitapxona, ham boshqalar. Ko'rasiz, tarixda garmashi shunday kunlarni getirdi. Madaniyat saroylari, mana degan binolar kirisincha masjidga aylandilar. Mana shularning bir yoqti misoli, albatta ul avvalgi Ufaning o'rtasida turgan Lush kinoteatri ana musulmonlarga berdilar. Xalq tamam kinoteatrlarga yuruvdan to'xtadi. Albatta şunun neticesinde Luch kinoteatrida bankrotga mecbur buldu. Bizge de bu binanı meşit itip faydalanağız deyip vermediler. Jemirip taşlağız da urununa yana meşit düzüğüz deyip. Lakin bilgiçler anın negizlerini tekşirdiler. Hem bu bina tağı da 100 yıl duracak deyip bizge anlattılar. Buna şulay etip biz bu meşitni kıyafetini o'zgartirga tutunduk. Abid kinoteatr bo'lgan zamanlarda şul tirada kinoteatr tirasında pek ko'p tartibsizlik bo'lgan. Kishilarga baylanuv, yoshlarning turli jinoyatlari, so'g'ishuvlar pek ko'p bo'lgan. Mana hali meşitni musulmonlarga berganlar ul kelajakda masjid bo'lirga tegish ekanini eshitgach, tira yoqdagi xalq har birisi masjidning ishine kirib qarab boshladilar. Ufa xalqi bir ilahiy kuch bilan İxlas masjidine burildilar. Turkiyada ilm olgan yıllarda men her vaqt Turkiyaning huzurga doğru diyen programısın, dini programısın her gün
korar idim. Hem min mını bik yaratıp korar idim. Mına şunday takdir kulu bilen bir vakit Kayseri şehrinden meni İstanbul'a alıp gittiler. Konakka, bir zor ışıraşuğa. Mına şul ışıraşuda Türkiye'nin danlıklı bir bildeli İhlas Vakıfı, İhlas Holding dediler onu. Şul onun general direktörü jetekçisi bilen meni ışıraştırdılar. Bilesizmi? Ol ışıraşuğunu hiç unuta olmayayım. Ol ömrümün bir yaktı sahifesi. Ol İhlas Vakıfı'nın general direktörü Enver Ören degan kişi bitirisi aldığında bu Rossiyadan kelgan, Başkırstandan kelgan yigit menden narsa tili deb so'radi. Amin aytdim. Hurmatli Enver Ören abim, men Türkiye'nin huzurga to'g'ri degan diniy programmasini bek yoratib qarayman. Mana shuni men öğrenesim kela. Vatanımda, Başkırstan'da, Rossiyada bu programmani ko'rsatesim kela, öğrenesim kela deb ayta soldim. Bilasizmi? Bu kishi uzoqda o'ylab turmadi, mana bunday bir ishorat yasadi. Bu yigitga yo'l ochig'iz deydi. Mana ko'rasizmi, onun shul bir ishorati mening turmushimni shakti o'zgartdi ham yoqtirdi. Men bir atnada o'tmadi, Türkiye televizyonida ishlay boshladim. Ufaga qaytgach bu programmalarni ko'rsatuv usullarini, yo'llarini izlay boshladik. Mana eng birinchi do'stlarimning do'sti ul albatta mana Eldar Yenikeyev. 96-yilni biz endi Eldar Yenikeyev bilan birinchi İhlas programmamizni ko'rsata boshladik. Albatta shodlik, quvonchning egishigi yo'q edi. Chunki bu bek og'ir ish, bek mashaqqatli. Lekin biz ana bu kadar yaratib, bu kadar muhabbat bilan boshqardik. Yaratib ishlagach, g'azabli ishda g'azabga kelmay ekan, ko'ngil xushlig'ini g'ana keltirar ekan. Mana shulay qilib qarasak 25 yil programmamiz Ufada ko'rsatiladi. Kelajakning butun shashaklari bugun qo'limizda tutgan irliqlarning ichida deymiz. Demak, bu irliqlar ol yoshlarimiz. Mana ko'rasizmi? İhlas maktabimizga da yoshlik keldi. Yoshlar ne desak da ular kreativniy deymiz. Zamancha fikrli bilalar. Qartlar buldira olsa, yoshlar bilsa, ay budun yashab yaxshi borar edilar. Mana baribir yoshlarimiz tarix bir tugi qadar bo'lsa da ular zamancha o'ylay bilalar, fikrli bilalar. Mana shuning uchunda endi tarix tagarbashi oldina g'o'la degan kuyi g'o'la baxti deb aytasi keladi. G'o'lada baxt bo'lsa, kishi dardlanib xizmat etadi, shodlanib siyna ishga boradi, suyunib ishdan qo'yadi. Chunki uyda tinchlik, uyda rahat, bolalar qoralgan. Ham mana shu endi ol g'o'laning jon tomiri, uyda ishonchli xotinim bo'l. Kelajakning bütün shashaklari bugun qo'limizda tutgan irliqlarning ishindadir. Mana shu haqiqat haqna biz o'z g'amarimizni fido etarga azir bo'lirga tiyish. Burungi bobolarimizdan qolgan mirosni din, vatan, millat haqna g'ayrat bizdan, o'ng'ishlari Allohdandir. So'nmasin, so'rilmasin o'zimiz qabzg'an muhabbat.